Abusiama wakwaba Enfa Attention TV so me share dia na ye wo social media so Facebook and YouTube as Attention TV je chokwa obenya ye wo ho no ye mprepro ho kwa fisa stories ni dia abotwi e wo ho no mo okwa no aselect bako na onyamu enchiremu no nso atimi achechemu so e de amobe ene sema me de beso mo ye nenim sendra e 28 of July 2022 a ye nya wedding tenchirinte bako e wo Ghana memu hasege be ka se both are celebrities fi se be man Frank Ntiamwa bedun Ntiamwa na ye kan okakumewood actors enho ono so ebe gentle ha e waga na memu ha say Tracey boache so akoyo bi ono so ye producer and also an actress e de makumewood enye kumewood nka ye kase wa ye Hollywood kakra na ye hwa two celebrities omo ware na Tracey boache de enanim say ensem bebre aba e de afa ne ho ani na kiremu a as only side chick ana ye kan say papa no saga ye ba ye ni na no odi nkiremu ba say papa nankasa ho na chesendra na one papa nankasa etaye not no na wedding no very simple like nkofo kana omo chiremu so ka me akoye se kumewood foni na letimi piemu ho efise na endra na so da wo sie kumewood actor to aye na enim no na kumewood stars ni bi ekopiemu ho na wedding ni de na strictly by invitation no to say invite wa wontimi ensi ase na ensemesan so so ene ho no ni na ne se won se time na wedding invitations no eba out and ase ho ntira ha eba abonten se Tracey boache ebe ware no bridal shower no ye hu se Queen Afia Schwar ana se Diamond Apia mafia gang fo mu bia abe posti ense nkofo bebre ka se ka me akwese wedding kwa ye invite yomo na so se kopie mu ase de a ye invite Queen Afia Schwar ene Diamond Apia ni na mu nso no saga bi eba abonten anani na efa ye friend say Queen Afia Schwar ene Mercy Asiedu when yere na name sending na efa jacket bia na after coronavirus Mercy Asiedu ni crew members epie ye ediko Dubai a Queen Afia Schwar ebe kasa fa jacket ne ho ni nansem ni na ekopie ase ewo wedding no ase yenko na yenkotie embra na sansa na ne meka wo se Queen University Foundation na asema na medijimedie ebe somo ne number N0548302985 forget it. Oko kumasi sesi akra na wo kase wo hwehwe we there is no way I will be home because omunyina ekogwa ye Tracey boache the traditional marriage ase. Me say amanfo call no. Prominent people, celebs are celebs, mu tycoons. And yeah, underground artists be na ekoko. Where you strictly by invitation. Na no godmother. Ne godmother. We dim dey no. Sister Afia. The queen herself, Afia Schwar. Yes. Wo share ne dressing alone ha or the call ne bed Tracey. The traditional marriage na. Where multi-million dollar. Atare ketwa o. Netu for mu kwa no asase wo klagon. What you say? Na Broda Sammy so esto me ho. Broda Sammy me hu say am say Broda Sammy gospel industry ni mu no. Omachi Broda Sammy say ono ena oye omohene. My goddess, the dressing alone from head to toe. Na wo hwe na chacha. Na wo hwe ne gugu ne nsa. Nka oya je otumfo ekumwe no kure finisi. Yes, Broda Sammy. Na fi wo hwe Obapa Christine nukunu so etuetu ato. Na omo so oda omudi wo. Tracey. Na ye na so no. Asem ketwa. PS yesterday nukunu so etuetu ato. Kofi Asamwa etuetu ato. Chese celebs no my na ni ho. Nea went to me one call Tracey 2022 Francie 2022 ni bia no na bia sa nipa no oni Ghana asanka obetumi abebi pa kwa de a wo se kra nka kwa kobo na waba yen hwe Tracey boache ne setup no na radi akopo setup alone no my brothers me say asase oba kaswa set up no kwa no etumi je be 100 acres. I'm telling you. Enyam kwala set up. When you 10 city 20 city set up. When you pounds and euros. We need pounds and euros. Forget to set up we. What I say. You share a video no crave bra. Na
video na so no Tracey Boache no wedding na so no info kakra bi so epio Abusia Tracey Boache wedding na celebrities for binomo taking it to the next level and e dey be some attention TV so ye ma money share money tie ye that say